Tak bulan puasa tak nyembah ya ria, mun bulan puasa tak ada urusan. Bahkan tarawih nikah Pak, tarawih nikah fadilan nah bi qabliyah ba'diyah qabliyah isya bi ba'diyah isya anika lebih afdal tinimbang tarawih. Kelero mun beda orang norok tarawih king tak salat ba'diyatal isya. Apa boleh salat witir? Paling utama salat sunnah ingki menika salat witir. Dan kadang beda orang mara salat isya nengeneng tak ba'diyatal isya langsung salat tarawih. Kelero, bahkan sebagian ulama dabu makruh hukumah. Nika dabuna guru dan gaul Al Habib Abdullah Al Muhdar. Mun beda orang salat isya tak ba'diyatal isya langsung salat apa? Tarawih. Anika fadilana ki utamaan ba'diyatal isya 2 rakaat tinimbang tarawih na sampeyan. Osom ria. Cangkep biasa, bahkan bisa makruh hukumah. Nah, jadi mulai mangken deki ini biasa aki qobliyatal isya ba'diyatal isya. Cek terbentar tarawih je. Cek kadang jam betok 15 menit, setengah belu jadi beda sadar terus. Ini apa je enggak ada apa. Lemon keburu anggo tau saat tarawih lah. Anggo tau saat tarawih mun sampean keburu. Apa boleh tarawih sama sowan. Semare kadok langgar setak mari belayer. Amin tak santan. Amin. Saleh, are ibadah derem mak aja kerja. Bahkan guru dan kaula debu mon beda orang tarawih king somosoan angok atau tarawih karena asomosoan yo hukum haram tarawih hukum sunnah. Nikmatin tarawih nika. Mumpung pada bulan Ramadan karena tarawih ning luar bulan Ramadan walaupun sunnah tak sah hukumah. Nika keistimewaan bulan Ramadan pada tarawih. Tarawih nika dari lafaz istarwaha yastarwihu, istirwahan. Tarawih nika maknanya istirahat. Bener yo-oyoan. Bener yo-oyoan. Malah sebagian guru dan kaula mun tarawih nika selama bulan Ramadan tak temu kalian mare esa sampai jam 10 WIB berarti setengah 11 istiwa. Jam 12 tarawih pole sampai jam 3 WIB sanggup sampean sampai mangken nika munnya aja lah deki mau tak percaya entar ka tambah Yudan Pasuruan Habib Abdullah Al Muhdar nika tarawih jam 12 sampai jam 3 WIB setengah 4 kabit mare munta rondut cuma orang lah gerasa nikmat pada orang ngamain dumi nuru wate geres sesamalam masalah jurukongan kan ngerenyeng saungkuna di mana boleh ngajurukong semalam tak ngerenyeng karena asyik lupa ngerenyeng rete geres